Ndabasuhuje nongeye kugaruka imbere yanyu inshuti bakunzi ba My TV, televiziyo yanjye ari nayo yanyu. Ndagarutse kugira ngo twongere tuganire, nongere mbagezeho amakuru atandukanye nkuko nabibasezeranije. Nabwiye ko nza kugenda mbagezaho amakuru avugwa hirya no hino yari yose mutaza gucikanwa. Wowe rero kugira ngo ukomeze kubana nanjye kandi ntuze gucikwa, kanda subscribe. Hanyuma ikiganiro ukunze ushobora gukanda kuri like ukabinyereka. Ariko kandi ushatse no kugira icyo tubwira ku kiganiro cyangwa se n'ibindi byose ushobora kwandika muri comments ndazisura cyane. Hanyuma nkabona ubutumwa bwanyu kandi nkomeje kwishimira abantu mukomeje kunyereka uruhare rwanyu mu iterambere rya My TV, televiziyo yanjye ari nayo yanyu. Isezerano nabahaye rero nuko bagezaho amakuru yose uko umutima ugenda utera. Reka rero mbagire muri Congo. Ibiri kuvugwa byose hirya no hino mu nguni za Congo ni ibiki? Murabizi ko muri iki gihugu hari intambara ishyamiranyije umutwe w'inyeshyamba wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu hamwe n'indi mitwe yihuje nazo ndetse n'abandi basirikare bavuye mu bindi bihugu kuza gufasha kugira ngo bahashye uyu mutwe. Ni iki rero kiri kuvugwa by'umwihariko muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo? Reka mpere kuri iyi ngiyi ivuga ko leta y'iki gihugu yategetse MONUSCO kwimukira mu bice bitarafatwa na M23. Ni inkuru y'uyu munsi, ni inkuru ishyushye muri aka kanya. Ingabo za MONUSCO ziri kubungabunga amahoro muri Congo, ziri mu cyeragati nyuma yuko zitegetswe kuva mu bice M23 yafashe. MONUSCO ibi ikaba yabitangaje ikoresheje urubuga rwayo rwa Twitter ko leta ya Tshisekedi ariyo yasabye ko abasirikare bava muri ibi bice bakajya gufasha FARDC kwivuna M23. MONUSCO ibinyuza kuri Twitter yatanze ubutumwa ivuga iti hashingiwe ku busabe bw'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, MONUSCO yavuye mu birindiro byayo biri Idwindi na Nyanzare yimurira ingabo zayo ahandi kugira ngo zijye kongerera imbaraga ibikorwa byo kwivuna M23 muri Kivu ya ruguru. Hanyuma ibikoresho byazo bya gisirikare birimo imbunda ziremereye n'amasasu nabyo byakuwe mu birindiro byegereye parike ya Virunga byimurirwa ahandi. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa Werurwe mbibutse ko ari bwe M23 yari yafashe centre ya Nyanzare, nyuma yaho gato baje kongera kwigarurirana Rwindi. Kuva icyo gihe leta ya Kinshasa yatangiye gushinja MONUSCO kurebera ibyo bice bigafatwa nabo barwanyi, bityo rero Kinshasa ikabivuga ko MONUSCO itera inkunga M23. Mwabyumvise ko hatangiye kubamo uruntu batangiye gusa nabivananamo, batangiye gusa nabitana ba mwana, kuko n'ubusanzwe MONUSCO yaje gufasha muri iki gihugu. Hasanzwe hari ingabo za FARDC z'iki gihugu, ariko ntabwo zari zarabuze gufatanwa uduce na M23. Kuba rero hari uduce M23 iri kugenda yongera gufata, hanyuma leta ya Kinshasa igashinja MONUSCO kureberera no kurangara no gutera imbaraga cyangwa se guha icyuho M23, murumva ko ari ukwitana ba mwana agukomeye. None indi nkuru iri muri M23 Congo, Kinshasa n'ahandi hatandukanye muri iki gihugu nuko kuri Arirondo Kinshasa bigiye kujya bikorwa mu buryo butamenyerewe. Muri iyi nkuru bivuga ko polisi yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo by'umwihariko mu murwa mukuru Kinshasa hagiye kujya hacunga umutekano hifashishijwe indege zitagira abapilote nizizwi nka drone mujya mwumva, hanyuma bigakorwa mu masaha y'ijoro by'umwihariko. Ni byatangajwe na komiseri mukuru wa polisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, yabivuze ku wa Kane, aho ngize ingamba zafashwe hagendewe ku mutekano muke uharangwa by'umwihariko muri ibi bihe hari iriya mirwano ishyamiranyije M23 n'ingabo z'igihugu. Uyu mutekano muke uvugwa ngo ahanini uturuka ku bujura bwitwaje intwaro n'abandi bitwikira mu mutaka wa politike bakawuhungabanya. Komiseri wa polisi yakomeje avuga ko amaronda azakazwa mu mpande zose, haba ku mihanda no mu bindi bice bigize Kinshasa. Ishyaka rya PPRD rishinjwa ko abayoboke baryo barimo kuzambya umutekano ndetse no kuba abantu benshi bakomeza kuyoboka impuzamashyaka ya Alliance Fleuve Congo ya Corneille Nangaa. Ni mu gihe ariko ririya huriro rya AFC ryongeye gutangaza bundi bushya ku wa Kane ko Tshisekedi azashiduka bamusanze Kinshasa bakuraho ubutegetsi bwe. Kuba abanyapolitike benshi bakomeje gushyigikira AFC ya Nangaa biri gutuma ubutegetsi bukomeza kubashyiraho igitutu no kubashakishaho ibyaha. Muri bo harimo Jainet Kabila
mushiki wa Joseph Kabila uherutse gutumizwaho n'urwego rw'ubutasi rwa gisirikare. Ni ukuvuga ngo rino huriro rya Alliance Fleuve Congo ryihuje na M23 mu rwego rwo gufatanya guhangana n'igisirikare cy'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, bose bagamije gushaka uburenganzira bwabo kongera guhabwa agaciro muri kiriya gihugu cyabo. Nyuma yo kwihuza rero ndetse biranavugwa ko imirwano yongeye gufata intera ndende ku buryo igihugu cyangwa se abayobozi ba kiriya gihugu bari ku gitutu ndetse batekereza ko isaha ku isaha ibindi bice bikomeye by'igihugu birimo n'umurwa mukuru bishobora kujya mu maboko y'aba barwanyi. Indi nkuru iri kuvugwa nuko Corneille Nangaa, umuyobozi w'iri huriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo n'umutwe witwaza intwaro wa M23 nk'uko narimaze kubabwira ko bihuje, yemeje ko iri huriro rigiye gufata umujyi wa Goma mu gihe kitarambiranye, hanyuma bagakomerezaho berekeza no mu bindi bice byose by'icyo gihugu kugeza ubwo bazasoreza mu murwa mukuru Kinshasa bagahirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Nangaa wari uri mu nama yahurijwemo abaturage bo muri teritwari ya Rutsuru, imwe mu zigenzurwa n'ihuriro rya AFC na M23 ku kigero kirenga 90% mu ntara ya Kivu ya ruguru, yahavugiye ko ihuriro ayobora rifata perezida wa RDC Felix Tshisekedi nk'umubeshyi, umujura wibye amatora. Ni ukuvuga ngo M23 n'iri huriro bishyize hamwe ntabwo bashyigikiye kuba perezida w'iki gihugu ari uyoboye, bumva ko ashobora kuba yaragiye ku butegetsi mu buryo bw'amanyanga, akaba ari no mpamvu bitega impinduka muri kiriya gihugu nabo ziganisha no kubaha uburenganzira bakabona ntaziri kuba. Mu kujya kuyobora iriya nama yabivugiyemo Corneille Nangaa, abaturage bamwakiriye n'urugwiro rwinshi ku buryo nawe ushobora kubireba ugatangara ukibaza ukuntu abaturage b'igihugu biyumva cyane ku ruhande rw'abarwanyi b'inyeshyamba kurenza uko bakwiyunga ku basirikare b'igihugu. N'igitangaje byari binagoranye ko uwo mutegetsi ukomeye w'inyeshyamba ashobora no gufatwa cyangwa kuraswa bitewe n'abaturage bari bari aho hantu, uretse gusa kuba igisirikare cy'igihugu cyari guhumiriza kikavuga kiti nabari abaturage bajyane kikaba cyaharasa, ariko hari abantu benshi batangaje ku buryo bigoranye kwiyumvisha uburyo abaturage basanzwe, abaturage bari kuviva ingaruka z'intambara, abaturage bari mu mutekano muke kubera intambara z'inyeshyamba n'igisirikare cy'igihugu cyabo, uburyo bari kwakira uriya muyobozi wa AFC bakamwakirana urugwiro, bakaza ku bwinshi baririmba banezerewe bishimye kandi bakamutega amatwi bakumva ingamba we n'umutwe n'inyeshyamba bari kumwe bafitiye ubuyobozi bw'igihugu. Mu kugaruka ku byo yavuze kuri Tshisekedi, Corneille Nangaa yaranavuze ati twe ntitumuzi nka perezida, ntakiri perezida n'inzego zose yashyizeho ntabwo tuzizi, turi mu nzira tuzagenda tubirukane, tuzagenda dushyireho kubana mu bumwe, dukureho irondabwoko, dukureho inyerezwa ry'umutungo, dukureho ububeshyi. Hanyuma agaruka ku ntego nyamukuru y'iri huriro kuri ubu rikiri mu mirwano n'igisirikare cya leta, Nangaa yavuze ko AFC na M23 ari umucyo uturutse mu burasirazuba bwa DRC werekeza hose mu kubohora igihugu cyose. Ati ni umucyo uturutse hano uyu munsi, ni umucyo wo kujya kubohora Kongo yose. Tuzaturuka Rutsuru mu burasirazuba bwa Kongo, tuzafata Goma, tuzabanza kubohora Goma, ariko Goma siyo ntego yacu, Goma ni inzira. Tuzaturuka mu burasirazuba tugende mpaka tugeze mu burengerazuba. Hanyuma Nangaa kanavuga ko nanone nyuma yo gufata ibice byose byo mu majyaruguru ya Kongo aribwo bazamanuka bagafata umurwa mukuru wa Kongo ariwo Kinshasa, ngo ubwo nibwo tuzaba tumaze kubohora Kongo yose. Akakomeza avuga ngo icyo nababwira uyu munsi nuko Kongo nimwe, ni ngombwa ko tubana mu bumwe, ntabwo hariho umunyekongo, umuruba cyangwa se umuswahili, twese turi abakongomani. Intego yacu rero ni ugufata igihugu cyose kugira ngo dutangire kubaho mu mahoro no mu iterambere. Ataha rero muri Rutsuru hatangiriwe umucyo kandi utangiye gukwirakwira hose. Ku bw'ibyo turabwira abaturage ba Rutsuru n'abo burasirazuba bose kugira icyizere, dutangira akazi, dukora ubucuruzi, kandi urubyiruko rwose n'abaturage bose mushyigikire iyi mpinduramatwara. Ngiyo speech yavugiye imbere y'abaturage
abateguza ko kagiye kuba kugira ngo bisubize uburenganzira bwabo muri iki gihugu. Yarongeye ati urubyiruko muze mwiyunge ku gisirikare kugira ngo dukore izo mpinduramatwara dutunganye igihugu, tugiye kugenda dukureho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Yavuze ko nyuma yo gufata Goma AFC izazamuka ikerekeza mu majyaruguru ya Kongo, mu zindi ntara nka Beni na Butembo. Ati turi mu nzira tugenda turenda no kuhagera. Bamwe mu baturage bari bitabiriye iriya nama bagaragaraga mu mashusho bishimye, nabibabwiye ko rwose bari batangaje. Bavugiye rero mu majwi yo hejuru bati mugire vuba mufungura inzira. Ibintu nanga yabemereye ko biri mu byo bagiye kwihutira gukora. Inzira abaturage basaba ko zafungurwa nizihahirana n'umujyi wa Goma, kuko kuri ubu zose umutwe wa M23 wazifunze. Abari muri uwo mujyi rero bakemeza ko byatumye ubuzima buhenda cyane ku buryo kubona ibyo kurya biturutse mu byaro bisa n'ibitagishoboka. AFC na M23 ifite ibice binini igenzura muri teritwari za Masisi, Rucuru na Nyiragongo, ariko hose nta na hamwe igenzura ku kigero c'100%. Bamwe mu basesenguzi bakemeza ko akazi k'uyu mutwe ufite ari kanini cyane, ko n'ubundi intambara Kivu ya ruguru ari irimo abaturage benshi bakeneye kubohorwa kuko babuzwa amahoro n'abo mu ihuriro ry'ingabo za leta babica babashinja ko ari abanyarwanda biturutse ku isura cyangwa se ururimi bavuga. Ni MyTV, televiziyo yanjye ari nayo yanyu. Ndi kubagezaho amakuru ari kuvugwa mu buryo bugezweho mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbabwire ningi ivuga ko Colonel Bahati Erasto kuwa kane yongeye kugaragara mu ruhame nyuma y'igihe hakwirakwijwe amakuru yuko ari mu basirikare bakuru b'umutwe wa M23 baba barishwe na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kwa 17 Mutarama, M23 yasohoye itangazo rishinja FARDC kwica babiri muri ba komanda bayo nyuma yo kubatega igico ubwo bari bagiye guhumuriza abaturage bagabwagaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yemeje ko yiciwe abayobozi nyuma y'amasaha make ibinyamakuru bibogamiye ku ruhande rwa leta ya Kinshasa byatangaje ko hari abasirikare benshi ba M23 barimo n'abakomeye biciwe mu bitero FARDC yari yagabye hifashishije drone zo mu bwoko bwa CH4 yaguze mu Bushinwa. Mubo rero byavugwaga ko bishwe harimo na Colonel Castro Elize Mberabagabo wahoze akuriye ubutasi muri M23 na mugenzi we Bahati Erasto Musanga wari usanzwe ari umujyanama wa General Sultani Makenga. Colonel Bahati kuri ubu kuriye departement ya M23 ushinzwe imari n'umusaruro yongeye kugaragara mu ruhame ubwo ubuyobozi bukuru bw'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribamo M23 bwakoraga inama n'abaturage bo mu mujyi wa Kiwanja. Muri iyi nama Colonel Nanga ukuriye iri huriro yijeje abaturage ko M23 iteganya kwigarurira vuba imijyi irimo Goma na Kinshasa mbere yo kwirukana ku butegetsi Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Mwabyumvise biri kuvugwa byose muri Kongo, ndaza gukomeza no kubabwira ibindi. Ni MyTV, televiziyo yanjye ari nayo yanyu. Niba ukunda ibiganiro nkugezaho ntutangwe no gukanda subscribe. Iyo niyo nkunga ikomeye ya mbere uba unteye, ni nayo ngusaba guheraho. Hanyuma uko ugenda ukunda ikiganiro runaka wumvise ushobora gukanda like, ushobora kwandika ubutumwa bwawe bugufi muri comment ukagira icyo utubwira. Ariko kandi nanababwire ko kuri MyTV ushobora no kwandika muri comment ukambwira ko ushobora kumpa umwanya tukaganira, nkaba nagukorera ubuvugizi cyangwa se nkaba natuma abantu bagutega amatwi ukabagezaho inkuru yawe. Birashoboka ko hari icyo ushobora kwigisha abandi, by'umwihariko mu buzima bugiye butandukanye. Buri muntu wese aba afite icyo kuvuga, buri muntu wese aba afite inkuru yasangiza abandi, buri muntu wese aba afite icyo abandi bamwigiraho. Nuramuka rero wumva uri open, wumva ufite ubushake, wumva ufite icyo gitekerezo, ushobora gushaka nimero yanjye ukamvugisha cyangwa se ukandika muri comments. MyTV nkakugeraho, nkagutega amatwi, ngasangiza ijwi ryawe abanyarwanda muri rusange n'abandi bantu bose bakurikira ibiganiro bya MyTV, televiziyo yanjye ni nayo yanyu. Isango nakagaruka, ndaje mbagezeho n'andi makuru agiye avugwa hirya no hino, wowe ntucikwe. Simeruka gukomoza ku by'inzogera kakandukandaho ku buryo ngishyiraho ikiganiro ubu wa mbere ubibona. Ako ngako nababwiye ko ari wowe uzahitamo kukikandira uko uzagenda unyurwa unanogerwa n'ibiganiro MyTV kugezaho. Ciao ciao, mukomeze kunogerwa n'imyiteguro myiza ya Pasika kuba yizihiza.